Kalau orang businessman nak masuk dalam sport, of course dia making money. Dia punya head tu, dia punya perancangan memang to making the money. Pada kalau katakan orang-orang sukan ini yang sebenarnya memimpin persatuan-persatuan sukan ini, saya rasa dia lebih faham the nature of the sport. Right. Rather than to just to materializekan sport itu just for the sake of membina keuntungan contohnya. So bila you ada direction yang berbeza, contohnya kalau orang businessman nak masuk dalam sport, of course dia making money. Dia punya head tu, dia punya perancangan memang to making the money. Not to making the sport lebih kepada mencari cungkil-cungkil bakat yang baru. Contohnya kalau you fikir materialistic, then itu yang isu just buy player daripada luar negara dan jadi boleh menang pasukan, dia pandai main, then dia boleh menang. So kalau itu sahaja dia punya mission, then itu je lah. So dia berbalik pada tak ada lah peringkat untuk membina akar umbi sukan itu daripada awal contohnya. Sebab